Добра вечер, добровечер или добровечер. Сабота 20 часот, 1 ТВ и време за вечер со Тијана. Овој Бидермаер денеска го фатив на свадбата на принцот Хари со Меган. А што да правам? Таа го фрла кон народот. Ја највисока и оп, кај мене. Па да. И бидејќи верувам во непарни броеви, например 3, 6, 9, мислев да ја го подарам на нашата гостинка, ама што да правам? Еве, види, тука се наредија, едва и чекаат. Значи, сега фрлам Бидермаер. Опа! Со среќа, кој го фати? Одлично. Не знам за вас, но на мене месец мај ми буди прекрасни спомени. Све е исто, само njega нема. Си го славевме 1 мај по 3, 4, 5 дена. Па го чествувавме Гоце Делчев, па победата над фашизмот, па браќата Кирил и Методи и така до денот на младоста и преносот од штафетата. Прекрасни времиња. Во понеделник одиш на работа да се одмориш од викенд. Работното време од 7 до 3, со пауза од 2-3 сата, па преку локал правиш муабет со децата, па со мама, па со сестра, па со свекрва, па уште едно кафе, па уште едно кафе, па уште едно кафе и опа, заврши работното време. Плата на први и најголема секирација како да го споиш 29 ноември со Нова година. Тоа најголем проблем беше. Исто, слушај, исто како во Шведска. Денес социјализам за секое дете. Далеко им е зимата. И они не знаат што ги чека. Ние тоа веќе сме го прошле. Да, колку само убаво беше. Само по песните ќе види човек. Изволте га. Zaljubljena moja žena u nekog kretena, polako se prema meni gasi ljubav njena i na zidu njegov poster ne mogu da shvatim. Piše lepo ispod slike pevač Riki, pevač Riki, pevač Riki Martin. Armaturu čupaš iz temelja sreće, niko tako draga voletite neće. Voli majko sada ja slobodu, ko što riba voli samo vodu. Ne treba mi majko bračna veza, jer je uvek teža od poreza. Uljez, uljez, uljez mi se uvukao u cveće. Bila ga komšinica u mojoj garaži, pa me pita da je prodam, stalno mi ga traži. Pomagajte, pomagajte, tato, mamo, htjela kuma da se malo provozamo. Ne zna kuma da je ume stara guma, vuče guma, udere se kuma. Не се смејте, има уште. Drž se kćeri čvrsto kursa, kaže majka stara. Drž se kćeri čvrsto kursa, drž se marke i dolara. Trese mi se lada, kad je kakva mlada, sve pravimo švince, voli stoperice, ja u stoperice skidam farmerice. Pići pića, pići pića, u džepu mi samo sića. Pići pića, vozi mene ko mladića. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu, pa ga često molim dok radi masažu. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu. Да. А мислите дека ние бевме поназад? Грешка. Огромна грешка. Nema kraj na čekanje to, nema bezprašanje to, što očekuvaš, što posanjuvaš. Se šetam po pustinata, napušen, do daska ja sam haj. Fata Morgana, marihuana, delam Kamila i žensko telo, kod sol se približuva gola, kod majka rodena i veri. Ja sam Habibi, praviš to ke praviš. Golem se i ne za mene, a i za komšivke te.
mi takav se. Neka grma gromovi, petrišta silno neka besneja, neka nektar tjevko piva, tako kako jazda zaspija. Ava, moja princezo i sinjorita, zvezdo sjajna na filmsko to nebo, igraj posavo, mislite moji, flamengo. Ava, ti so vetervo, tvoja ta kosa, so morski branovi, utrinska rosa, igraj posavo, mislite moji. Čakmak, mojo čakmak, voli za tebe znaj. Probaj, nema da se daješ dušove ljubav. Na masake dremam, drugi izbor nemam. Oprosti mi snežeti, što sum pijan kriva si. Sjeti se, barem jedna što javi se. Да. И така се до оваа песна. Majka ko rodi, naroda vodi, ko svetla i dnina. Не така многу долго после песнава се сврти плочата. Ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije. Ni u ovaj veliki svečani trenutak za naš kolektiv ne smemo da se opuštamo, nego da gledamo u budućnost. Da vatamo korak s reformu, s finansijski tokovi i prilivi. Da vaćamo Evropu, da vaćamo svet. Ja bi sad mogao da iznosim određene pravce u reformu i za razvoj od naše preduzeće, ali vidim da je Mile izneo prasiće iz furune, a zna se da prasiće nisu ništa naročito kad se olade, pa reko da skratimo. Jedno jutro oko 7 sati probudi me, nadam... Стој. Збор 2 за здрав живот. Само момент еден. Сега ќе ви кажам. Дали може режија? Фала? Може? Не може? Аха. Ќе почекаме. Да. Овој човек тргна пешки на работа на првиот работен ден во 2006 година. И пак оди пешки во 2018 година на новата работа. Ајде, дами и господа, убаво се изнасмеавме. Време е за нашата вечерашна гостинка. И, дами и господа, добре дојдовте уште едно издание на Вечер со Тијана на 1 ТВ. Моја вечерашна гостинка, имам особена чест и задоволство да ја представам со спектакуларен аплауз, пропратен со овации, френетични аплаузи, Гоца Тржан! Moram da Дојде бе, бејби, па Hvala, како bolje си? te našla. Еве со Баџоле решивме во третата емисија. Баџоле го знаеш? Znam, videla sam Bađa ga na prvi Instagramu. Dapčević, da. Znam, da. On je Inače, drugi valjda Dapčević. Обично спие, да. Први, Баđа први Дапчевиć. Aha, to mu je ime i prezime. Да бе, да. Dobro, da. И он обично спие. Сега све зависи од тоа како Ne се vredi, гостиме. ja sam... Па сега може и да почне да трчка тука, да се унервози Da, во može моментот da, кога ili ти da ќе počne почнеш mene да... da gricka, da. Многу ми е драго што ми дојде во гости и што си во третата емисија на Treća вечер, sreća. да, па вечер со Тијана, да, трета среќа, тачно. Како си, бејби, прво да те Dobro прашам? sam, super, hvala, lepo sam putovala, lepo sam ručala, lepo sam spavala u hotelu Park i tako, baš je
Ja mnogo volim ovo tvoje Skoplje. Neli? Prokletnice, ti si češće ovde od mene. Znači, toliko puta ono kad pričamo o gostoljubivosti, o dobroj hrani, o dobrom provodu, uvek spominjemo Skoplje i Makedoniju. Znači го сакаш Скопје. Јако Ја волим, знам да. зашто ти највише го сакаш Скопје и воопшто Македонија и македонците и воопшто македонската музика, тоа Да. после ќе правиме муавет. Гледам ти звецка нешто во рад. Rekla si mi da ponesem neke pare. Zakitili su me večera. Да, во Jel moram da poželim neku želju? бикот jel? на среќата, инаку кој дојде, Добро. стави нешто во бикот на среќата. I onda тоа ga е на нас razbijemo бик na kraju, znači бик sezone. касица, така е, на Добро. крајот сезоната ќе ги извадиме парите и ќе ги донираме на некого на кој што помошта му е потребна. Dobro, ja rekao Пошто- ići ćemo na piće, ali dobro, bolje ovo da Не, doniramo. ние сме иначе познати по тоа, БМЈ медија група, позната знам, по чула тоа сам. да сме многу хумани и внимаваме на оние на кои што помошта им е потребна. Kojima je potrebna pomoć. Но, Dobro. те прашав како си, знам дека пееш, константно си на пат, немаш време ни за себе. Имаш ли време за себе? Pa imam, znaš, često me to pitaju kako sve postižeš. Mislim, radimo isti posao, pa znaš vrlo Da. dobro da je ženama koje rade u bankama i u Maksiju na kasi mnogo teže nego nama, zato što one mučene rade od jutra do sutra. Ne Мислиш vidiš- ли дека им е полесно на нив? Ne, mislim Односно потешко, извини. da ti kažem nešto. Pa teže im je zato što rade za mnogo male pare, a rade po ceo dan. Mislim, težak posao sa Ама teškim никој не ljudima. ги препознава на улица, никој не бара да се слика со нив, никој не им Mogu бара da se автограф. švalerišu bez problema, to ćeš pa da to kažeš, ti- a to ja- ti a mi ne možemo, da. Pa ne znam šta bih ti rekla, svaki posao koji hoćeš da radiš kvalitetno i pošteno je težak. Ali ja nisam od onih koji voli da kukaju i mene kad god pitaš kako sam, ja sam uvek dobro. Ti bar znaš to, Da, toliko da. puta smo se videle. Ja volim svoj И кога posao. не си добро, ти си добро. Pa nema zezanja tu. Pa ne, najbolje da ću sad, ne mogu, teško mi je. Ja se ježim od žena koje se prenemažu. Mene to. A takve vrlo često fantastično prođu u životu, jer sve im drugi radi. Ali to nije moja energija. Ja ne mogu tako. Ja sam... Ти си воркохолик, ти си пчелица, ти работиш нон-стоп. Pa ja sam kolerik, psihijatrijski gledano, to je nezaustavljiva, ogromna količina energije, kao lavina, znaš, i mene je mnogo teško zaustaviti. Од каде таа енергија? Мене стално ме прашуваат од каде е таа енергија. Јас знам од кај ми е енергијата. Каде е ти тебе енергијата? Znaš Добро, šta? нормално имаш помлад ja маж, sam, da, misliš, 14 години. Da ti kažem iskreno ovako, ja sam bila još energičnija kad sam bila mlađa. Nego sam naučila da to sve dobro kontrolišem i držim i da puštam kad je vreme. Recimo, Srđan Moby Dick mi je u jednom trenutku rekao, znaš šta, meni zuju i glavi od tebe, ne mogu da te podnesem. Da? Da, užasno sam, znaš, sve to tako brzo. I ćerka me naučila mnogo, jer je moja ćerka sangvinik, to je jedna opozitna energija, nije melanholična, ali je tako, sve ćemo lako i sve ćemo, ja sam, znaš, kad krene da vezuje pertle, ja sam u fazonu, ajde, više, razumeš. Ali tebi u stvari uvek dobiješ dete koje nije isto kao ti. Mislim, tvoj Vuk je isti fizički, ne znam da li je po karakteru. Не, и он исто како Лена твоја. Potpuno drugačije. Последен искаче од школа, последен искаче од баскет, Tako je. последен искаче од пливање. Значи, ја морам да чекам и да блеам. Tako je. Он све полека. Он е Tako како je. татко му, ќе живее 500 години, нека живее. Tako je. Moja Lena je isto u tom fazonu i ja sam u stvari, kažu da svi mi dobijemo dete da nas nauči da sve može drugačije i da ne možemo svi biti kao mi. Па убаво. Pa da. Не знам како да го почнам муабетов со тебе. Мислам дека е најубаво да ја чуеме, пошто не знам дали ти реков, дека šta? кај мене во емисија повеќе се пее. Dobro. Пошто на народов им е довде од политики, од прајање муабет на телевизија. Dobro. И сакаат забава, и сакаат музика. Добро. Пошто си ти позната по тоа да убаво пееш Vrc-vrci to. и да убаво се движиш на сцена. Šta hoćeš da pevamo prvo? Па дали може мојата омилена твоја Може. песна? Ајде. После ќе ти кажам Хајде. зошто ми е омилен. Si se zaljubila? Jesi plesala uz tu pesmu? Не. Jesi Тоа ми беше imala прв seks пат. uz tu pesmu? Не, сега ќе ти кажам. Прв пат се наежив од некој наш изведувач, гледајќи те тебе на Сунчане скале 2003. Treće. Тоа е. Stvarno? Да. Znači, naježila sam te, bez da te pipnem. Dobro, ajmo, momčići, ajde.
za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata priveza nestaće u kući, jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da samo ti i ja, al nisu bledi njeni obrazi i nisi reko njoj sad odlazi, iako mi je neka uteha, zaboravljena bit će kao ja, i haljinu ko moju nosiće i suze kao moje proliće, i bit će bore od ljubomore, a takve su joj bore najgore. Ko kaže da sam sumorna, ko kaže da sam umorna, tek sada sam oživela, ja sam preživela, jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja, al nisu bledi njeni obrazi i nisi reko njoj sad odlazi, iako mi je neka uteha, zaboravljena bit će kao ja, i haljinu ko moju nosiće i suze kao moje proliće, i bit će bore od ljubomore, a takve su joj bore najgore. Ali su bledi njeni obrazi i nisi reko njoj sad odlazi, iako mi je neka uteha, zaboravljena bit će kao ja, i haljinu ko moju nosiće i suze kao moje proliće, i bit će bore od ljubomore, a takve su joj bore najgore. Bravo Happy End Band, bravo Goca Tržan, aplauz. Zovete se Happy End? Da. Hoćemo mi to posle da dobijemo na kraju? Pa možda dobiješ tajlandska masaža so ili bez Happy End, kako sakaš. Pa je meni uvek Happy End, kako god okreneš. Ajde malce da gi zapoznajeme za onije što ne te poznavat, mada mislim deka takvi ne postojat po Makedoniji. Kontaš da ne postoje. Pa mislim deka ne postojat, mislim deka i ptičkите na granka знаат дека ти си од едно прекрасно старо београдско семејство. Прекрасни родители имаш, кои што јас лично ги познавам. Имаш прекрасен брат, Da, imam Andrej. divnog brata, da. Да. Беше студент по земјоделие, така Tako je. Studirala sam poljoprivredu, tačnije smer za stočarstvo. Htela sam da budem veterinar, odnosno se bavim nečim što ima veze sa životinjama. I evo, u stvari, bavim se celog života nečim što ima veze sa životinjama. Кој како свати? Neka, kako mislim, shvatit će onako... Нека си мислат како сака. Ma da. Ma da. U principu, bila sam odličan student, bila sam Vukovac u školi, bila sam odličan đak i ne bavim se muzikom da ne kopam. Znaš, imaš mnogo pevača na estradi koji u pevanju vide izlaz iz svog materijalnog lošeg stanja, našo porodičnog. Ja se bavim muzikom zato što sam to toliko želela. Bavila sam se glumom, bavila sam se svim što ima veze sa scenom i sa nastupanjem. Tako da sam ja u stvari entertainer, znaš. Ima mnogo boljih pevača od mene u smislu... Dobro, ma tebi ti se verува sve što peješ. Pa, znaš šta, od kako radim Zvezdice i deca kad uzmu da pevaju moju pesmu, ja sam na kraju zamolila produkciju i rekla sam, molim te, nemoj da im daješ više da pevaju moje pesme. Zato što padaju na mojim pesmama, jer moje pesme, koliko god izgledaju lagano za izvedbu, uopšte nisu, zato što moraš da umeš da sažvaćeš i da prezentuješ taj tekst na jedan vrlo poseban način. Da. Mnoge pesme koje sam ja snimila
Zamisli da ih je pevao neko drugi. Zamisli možemo. stoperku da je neko pevao. Ne, Kako? nikako. Kako bi to? Ili kome bi ti- zagrli. Ili zagrli. Kome bi ti verovala da to čuješ? Ne. Zato što je Ama to to neka... to ne gluma. Ne, nije, to je Ne, nešto to što ti ti imaš ili nemaš. To je interpretacija. Apsolutno. Da. Interpretacija i duša koja što ti ja Kao što imaš. tebe prepoznaš, kad imaš pesmu koja ti se sviđa i koju voliš, nema šanse da ti neko ne prepozna glas. I teško je da te imitira. Da. Nije se pojavila još jedna Tijana Davčević. Pa možda kad se Nije se pojavila još jedna Goca Tržana. Znaš. Ne. Jer je naša Zato interpretacija... i traje me, baby, Da. čuti, nemoj da se pojavljuva, čuti. Ja sam 25 godina. Ista priča. Isto. Bog da nas vidi. Počneš da peješ o Tap 011. Tako je. To je bio bend, da. To je bio bend koji se bavio pop dance muzikom. 90-te godine. 90-ih godina, da. Ekspanzija na pop i dance. U Makedoniji ne znaju puno za taj period. Čini mi se možda po neku pesmu ako su zakačili. Ali generalno mi nismo radili kao Tap 011 u Makedoniji. Radili smo Bosnu, Crnu Goru, Srbiju i dijasporu našu. Da. I često se okupimo ovako da se vidimo kao drugari i često sviramo opet zajedno. Тоа сакав исто да го кажам, дека сега после колку години вие почнавте пак да Posle 10-11 godina smo imali koncert. U 99. godine sam ja izašla iz benda i bend kao takav u originalnoj postavi je prestao da postoji. I imali smo koncert 2011. godine. Во Белградската арена. U Beogradskoj areni. I беше spektakularno. Tapri se zvao koncert. Bilo je fenomenalno, da, bila je puna arena. Ja sam bila preponosna. I tako sporadično radimo neke ozbiljne manifestacije za ekskluzivan novac, pošto nas ima mnogo. Da. I evo, postoji neke indicije da ćemo najverovatnije da radimo Beer Fest ove godine. Pa прекрасно. Da. Не, пошто имав прилика да ве слушам и бев на тој концерт во Белградската арена, како да не сте се, воопшто не сте се раздвоиле. Да. Звучите на prvoj probi krenuli nas dve da pevamo 100 dana u mesecu. Колку убава песна. Aha. I krećemo nas dve da pevamo, ali pazi, nas dve smo toliko naučile jedna s drugom da pevamo, da nam se i dalje vibrata podudaraju, da i dalje umemo da pratimo jedna drugu. To je bilo, obe smo počeli da se vraćat si te emocije, ste živele toliko godini zajedno. Pa, mislim, mladost smo proveli zajedno. Od 20. do 25. godine. И тогаш Ивана го оформува својот негатив, својот бенд. А ти почнуваш со самостојна кариера. И која е првата песна која што снимите? Прва песма коju sam snimila bila pesma Zagrli. Да. Дали ти јас пробавте бенде Zagrli? Pa ne, rekla sam da ću to da ti otpevam ja odavde sa mesta. Pa zemi go mikrofonot i sedni tuka i otpej mi ja. Ajde, sad ću ti otpevam i to. To je interesantna stvar recimo za ovu pesmu je sledeća. Воопшто не се договаравме ова да го направиме. Јас сега ми текна на Zagrli. Ja volim spontanost u svemu. Došao je čovek da mi donese da čujem neke pesme. Ja sam snimala novi album i htela sam pesmu i on je doneo nekih, tad su bile kasete. Da. 99. godine, ova deca ni ne znaju, ne znam da li znate šta su kasete. Знаете што се касети? Теде ова, она, па го вртиш овако, pa smo ga vrtili ovako, mislim pakao. Ja, ne daj Bože da se pocepa pa krpi ovako lepi selotepom i to, Bože me sačuvaj. Ja sam, oni došli to na kaseti nekih 100. I sad on pusti pesme, kažem dalje. I onda krenuo nešto, kažem stani, vrati. Kažem, ovo ću da uzmem. I tog leta, posle bombardovanja 99. godine, ja odem u Crnu Goru sa 2 muzičara da kao, eto, malo tezgarimo, kao prošlo bombardovanje, eto, malo. I ja sam tu pesmu svako večer na nastupu završavala tom pesmom. I recimo, posle 3 dana su ljudi dolazili na moj nastup i molili da pevam tu pesmu, stalno. I tako je nastala pesma. Čija je ta pesma? Koja napiše? I znaš da nisam zaboravila. Vlada nešto. Никогаш повеќе не се појави и не ти пишуваше музика? Не. Но тоа е една поубавите твои песни. Da, jeste. Како лична карта. Da, daj mi i ovo vidim. Tako je. Kucnuo je čas, istinu da čujem, voliš li me još, sutra putujem, htela bih da znam šta me ovde čeka, ako ti se vratim iz daleka. Zagrli
sad me jako zagrli, kaži mi nešto lepo, slaži mi da još ima me u srcu tvom. Zaplači, samo jako zaplači, zaplači, ili bar odglumi mi. Ti si jedini u srcu mom, ostani. Kogo je otpeo ova pesma? Kako? Da li na nekoga je otpeo ova pesma? Da li je za nekoga ova pesma? I znaš šta, moram da ti priznam jednu stvar. Ja sam na svakom snimanju albuma imala neki emotivni promenu i tako dalje. I mislila sam tada kao klinka, stvarno sa 25 godina, da ja posvećujem te pesme tim nekim svojim ljubavima, svojim strastima. Međutim, sada, sa 44 godine, kada malo bolje o tome razmislim... Godinite se samo brojka. Da, hvala. Kad sad razmislim o tome, mislim da nijedan muškarac u životu nije zaslužio da mu posvetiš pesmu. Ja se složam sa tebe. Može ja na sin mi jedna pesma mu imam samo. To je druga priča, ne pričamo o emotivnim partnerima. Zato što su to promenljive stvari. Apsolutno. Znači, muževe možemo da menjamo. Jedino što u životu ne promenjimo, to su naša deca i ona su zauvek naša od početka do kraja života. Tako da sam shvatila da u stvari posvećujem svoje pesme nekim ženskim, specifično ženskim emocijama, ženskim raspoloženjima, ženskim nedokučivostima. Znaš, žene su vrlo specifične i vrlo su komplikovane. Ja naročito. Apsolutno, ama i na tvojite nastavi možda vidiš poveke ženi nego maži, što je super. Ali recimo u poslednjih 7-8 godina ima sve više muškaraca. Ne znam šta im je. Pa zato što imaš mlad muž, ti rekao. Da, ne, nešto su se... A ti ne mi vjeruješ. Nešto su utrpali da sam im kao nešto dobra riba. Pa si i dobra riba. Pa da, ali ja ne vidim sebe tako, zaista. Ja uopšte ne vidim sebe kao... Često me pitaju kao da ti si kao seks simbol. What the fuck? Kao daj, nema me smaraš, razumiješ? Nemoj, molim. Da, ali onda, zato što je za mene seks kao takav jedna prirodna potreba i nešto što je deo moje intime i nešto što ja ne delim okolo. Ali to nešto izbija iz mene što valjda neke muškarce asocira na neku... Ja sam rekla da muškarci kada me upoznaju imaju samo dva poriva. Ili da imaju vatren seks sa mnom ili da me namlate, razumeš? Nijedan nije imao poriv da me zagrli i zaštiti. Zato što sam svi ili u fazonu, buđi kako, ili su u fazonu, kako me nervira, sad je odvalio od batir. Da, to je ili ne te sakat uopšte. Da. Ja sam taj tip. Ili si predmetno obožuvanje. Pa zato što ja nisam nedorečena nikada. Čak umem da budem vulgarno provokativna baš iz inata, jer me užasno iritiraju ti neki mediokriteti, ti neki mrljavci. To nešto, znaš, što je... Na živce smeni, na brtov plače. Tako je, da. Mene to beskreno... Smaraju me takvi ljudi. Ja nisam taj temperament. Ja sam vrlo konkretna. Sećaš se i ti, imali smo ti ja raznih razgovora gde ja se toliko strastveno unesem u to da ti nešto objasnim i onda shvatim da sam te možda nekom svojom rečenicom ili nečim povredila da kažem, molim te, izvini, nisam ništa loše mislila, prosto kad nekoga volim i kad mi je neko drag, ja sam srčana, znaš, i uhvati me to da ti nećeš tako, ovako ćeš, razumeš. To je, i sad, to je nekim ljudima beskrajno, plaše se toga, a nekim ljudima je drago, znaš. Tebe ja mnogo te sakam. Pa i ja tebe, da. Te sakam zato što si takva, zato što nikogaš nema ona, aj sad je zem i kje go uvijam vo celofan i kje go kažem, ne bre, brate, taka je ovaj crvena čaša, ovaj bik, ovaj band happy end, ovaj goco tržan. Da, nema ovaj kod mene. Jedino što sam u životu umela da pakujem sebi u celofan, to su moji ljubavni promašaji. Pa sam tako sebe strašno ubeđivala kako... Da. Kako neke stvari moram da izdržim, kako ću ja nekoga da popravim, kako ću ja nekoga da promenim, kako... Si je idealizirala momentite. Ma čak nije ni to idealizovanje. Ti sve, u suštini mislim da smo mi žene kao intuitivna bića, superiorna zapravo, zato što u prvom kontaktu sa nekim imamo
tu životinjicu malo u sebi koja kao pas zna da li je to dobra osoba za tebe ili nije. To tebi tvoj instinkt nikad nije pogrešio. E onda dođe ono što se zove, pa dobro, ali vidi kako ima lepe oči. Da. Pa dobro, ali ima para. Da. Pa dobro, ali ako budem bila dovoljno uporna, on će biti bolji. Neće nikad bude bolji. Mislim, nema bolje, razumeš? Ili ti neko odgovara ili ti ne odgovara. Niko, mislim, ljudi se ne menjaju suštinski. Apsolutno. Mogu samo da se prilagođavaju. Da. I kad I da prate kompromis. ta vrsta kohabitacije se ruši i prestaje. Ne postoji trajno rešenje. Tako da, recimo, meni moja kuma, kada sam bila u jednoj petogodišnjoj vezi, ona mi je rekla, ja sam znala da je to gotovo onog trenutka kad sam te vidjela da se šišala ponovo na kratko. Znači, ona je me pratila i videla da sam se ošišala na kratko, recimo u 4 godine veze. Puštala sam kosu, imala sam dugačku. Niko se ne sjeća da sam imala dugačku smeđu kosu, na primjer. To je to vreme haljine i tako dalje. Tad sam imala dugačku smeđu kosu i bila sam u vezi od 5 godina. I u jednoj sekundi mi je puklo i onda sam se opet ošišala na kratko. Tako, kratko. To je album od Peta strana sveta. Tako je. I тогаш се случи најневеројатниот концерт за една особа во Сава центар, каде што ти после некој известно време кажа нешто на телевизија дека тоа воопшто не е така како што изгледало. Знаеш шта? Што се случи тука? Тоа одјекна како земјотрес, како катаклизмичен земјотрес кој што, значи јас се сеќам, ја во тој момент бев во Будва и нашата заедничка пријателка и колешка Леонтина ми се јави на телефон. Знаеш што се десило, бачане? Гоца певала за едnog човека. За ког човека? Ја стварно јесам певала за едnog човека. Ја се сеќавам, тоа се случи, тоа беше концерт за еден човек. Да, то jeste bila zapravo stvar koja je učinjena meni kao ženi. Mi smo zakazali 2 koncerta u Sava centru, tako je. I čovjek je prvog dana došao i sklonio karte za taj prvi dan, platio karte i rekao ovo je moj koncert, ja ću da pevam meni. Kasnije sam bila 5 godina u vezi sa njim. Da, znam, sve znam. Ali je on zahtevao od menadžera mog tadašnjeg da se apsolutno ne zna, jer on je to morao da uradi u dogovoru sa menadžerom. I on je tražio da se ne zna ko je u pitanju. I sad, poznavajući menadžere i ovaj svet, on je shvatio da će menadžer da ga namesti, da namesti fotoreportere i poslao je nekoga ko radi za njega. I taj momak je sedeo i ja sam znala o kome se radi i onda mi je objasnio kasnije zašto je to tako urađeno jer je provalio da će ovaj... Apsolutno. I onda je to krenulo manipulacija medijima, znaš, sad će Само за тоа се пишуваше во тој момент. Da, menadžer će sad od toga da napravi ludilo, sad ćemo, mislim, meni je to pre svega godilo kao zaljubljenoj ženi, kao nekome kome je to učinjeno da mi pokaže koliko sam ja u stvari u njegovim očima kao žena velika i koliko sam mu važna. Tako da je sve to poprimilo neku potpuno drugu dimenziju kroz medije, a zapravo je bilo lično učinjeno meni. Da. Meni, ne meni kao Goci Tržan. Ne, nego tebi. Nego meni kao nekoj osobi emotivnoj. To je to. Da. I eto, ostala sam u istoriji zabeležena kao čak postoji neki udžbenici, ja mislim, to mi je drug koji studira u Cambridgeu, ne znam gde. Da, u engleskom da postoji to kao primer fantastičnog jednog poteza džentlmenskog i kasnije kao sjajnog marketinga u ovom biznisu. Да се сеќам на тоа, сите зборувавме леле, блазе си, види колко ја сака, откупил цел Сава центар, човече, неверојатно. Onda je, znaš, kad ti uđeš u to kolo, onda je moj menadžer to krenuo da manipuliše, onda smo mi prekinuli saradnju, onda je on krenuo sa pričom kako sam ja u stvari to namestila, kako se loše prodavao Sava centar, pa smo mi kao sklonili u poslednjem trenutku karte da bi se kao... Međutim, svako ko je želeo to zaista da proveri, mogo je da ode u Sava centar i da čuje od ljudi koji tamo rade da su karte skupljene, da je sve plaćeno i da su sklonjene prvog dana kada je objavljeno da se Sava centar kao takav radi. И на секој твој настап и на секој твој концерт се бара карта повеќе, стално е полно, луѓето те сакаат. Зошто никогаш не си направила концерт во Скопје?
Znaš šta, ja volim da radim svoj posao na najbolji i najprofesionalniji mogući način. Sad u ovom trenutku mislim da mi treba dve brutalne neke pesme koje će mi napraviti vrhunski prodavanu, recimo, prodatu arenu ovde Boris Trajkovski salu. Zato što... Misliš da kad ta pesma tako završuje? Pa da, u stvari. Da. Sve je pesma. Sve je trenutak i da li imaš dobru pesmu ili nemaš. Ja sam uspela da 25 godina trajem i da 25 godina imam konstantno posla, zahvaljujući pre svega tome što radim vrlo korektno svoj posao, što sam korektna prema ljudima sa kojima radim. Ti si vredna, ti si rekao na početku da si pčelica. I čak i kad nemam svemirski hit, ja radim, jer ljudi vole da dođu da me vide, da vide tu budalu, razumeš? Ko je ta, vidi je, mislim, prosto je tako. Da, voljela bih da uradim neki lepi veliki koncert u Makedoniji, ali želim, i to ću baš sa Bokim da popričam, da spremim medijski ovaj prostor za to. Jer čini mi se da sam se malo iz medija ovde povukla. Znaš, ja sam ranije dolazila svako malo u Skoplje da snimam neku emisiju za, ne znam, ovu televiziju. Da, ma tebe te sledat preko šouto Zvezdički, koji što je mnogo popularno ovde u Makedoniji. Da, imamo sjajne pevače iz Makedonije. Da, imate prekrasni, decata se prekrasni. Bože, kako Makedonci pevaju. Pa i Trajče, pa Antonija Gigovska, pa... Čekaj bre, Martija. Marti, da. Станојковска, малата е озбилни пејачи. И добро, што се случува ти сега вака како човек кој што сите тие деца ги испратил во овие колку се ова е четврта сезона. Сите тие деца се појавија, сите тие деца блесна. И што се случува сега со тие деца? Idu bre u školu. Šta da se desi? Ma dobro, znam deka idat u školama. Potpuno je nerealno očekivanje da će oni da postanu zvezde. Ne može bre, druže, završi prvo školu, osnovnu i srednju. Apsolutno, ja se složuvam. Ne možeš da ideš da radiš tezge sa 15 godina. Ne, naopako. Znači, mislim da je najbitnije, to je jedan trenutak u njihovom životu koji će im večno ostati zapisan na internetu, gde će moći jednog dana, iako se ne budu bavili muzikom, i većina neće da se bavi muzikom, da se razumemo. Jer prosto nerealno je, matematički i kako da ti kažem, matematički gledano ne postoji šansa da će se biti... Ама и секоја година, секоја сезона, најдобрите пејачи што се појавиле во Звездичките се од Македонија. Сега имате една мала... Мија Мустафа. Значи, пева дете... Тоа дете као да не од оваа планета. Да, страшно. Генијално. Страшно е. Генијално дете. Svake godine imamo sjajne takmičare iz Makedonije. Jedne godine smo imali čak problem, jer je nešto sa ovde, sa Sokojem, ne znam, bilo je nekih problema, pa nisu mogle budu gledane televizije iz Srbije, ne znam iz kog razloga. Ne znam ni ja. Ali to je šou u kome sam ja deo nečeg izuzetno lepog i plemenitog. Ali mimo toga, ja sam i Goca Tržan, ova druga, ta neka. Tamo sam pre svega mama. Ja se tamo osjećam kao mama svima njima, znaš. I gledam se kao da sam ih ja rodila uopšte i strašno me nerviraju kada greše i kada podbace. Dobro, ma ti točno im kažuvaš kako treba, što ne treba. Da, nekad sam, ja sam oštra. Ono tako i treba. Ne, u prvoj sezoni su bili svi u fazonu, jo bre, što si tako stroga, oštra si u komentarima, da bi se onda desilo u ove poslednje 3 sezone da im je najvažniji moj komentar. Moji komentari, oni čekaju samo da čuju šta ću ja da im kažem i kako ću ja na njihove... Oni se spremaju za mene, kao da, znaš, šta će Goca da nam kaže, kako se njoj to sviđa. Zato što im je stalo, jer su videli da sam objektivna i da sam pravedna. Da, ti si pravična, da nikada ne komentariše me kao im je simpatičan, pa dobro. Ne, i kada mi je simpatičan i volim ga, ja sam u stanju da mu se spustim i da ga kaznim zato što me podcenio i što je podcenio celu produkciju. Znaš, tako da u suštini potpuno je normalno da oni imaju to nešto, kao što treniraju basket pa se nikad ne bave basketom kasnije u životu. I ovo je, došli su na neko takmičenje, videli ludilo svetla. Možda se niko od njih neće baviti pesmom. Ali će ući na YouTube jednoga dana ili na nešto 10. kad budu... Кој знаеш кој ќе биде они кој ќе пораснат и што кој ќе бидат луѓе. У некој... Да, нешто виртуално. Дај да видам нешто што ја пеев и овака ќе направи, повде. Tako je. I videće sebe kad su bili klinci kako su pevali, kako su imali neki sjajan deo života. Tako da mislim da to uopšte nije bez veze. Tako i treba. Кога сме веќе кај песната
Има една песна која што ти во последно време не... Од кога? Последен твој албум беше Пета страна света. Da, ali ja stalno snimam... Ти снимаш синглови, Тако е. брате мили, на 3-4 месеца. Тако е, šta sam Па poludila морам, bacim... па не, тоа е континуитет и тоа е добро. Тако е. Не си луда да снимаш албум со 10 песни, од тие 10 песни у Они година пусте дена три, ќе ај, заживеат 2. И ај тутуруту. Tako je, da. Да. Така што еден од тие синглови кои што се појавија во последниве неколку години е Страшило. Jest. Мада ја највише ти ги сакам Глуве усне, ама нема везе, ти рече ка сакаш да пееш Страшило. Strašilo se lako, mislim, lakše se svira nego gluve usne. Gluve usne su malo, da, nezgodne su za svirku, treba stem, treba matrica. Treba duša nalagić da dođe, odsviri. Tako da, Strašilo jeste jedna vrlo autobiografska pesma u stvari o svim nama ženama. I Bane Opačić i Goga su napisali sjajnu pesmu. Ja sam im malo pomogla oko refrena. Sviđa mi se to nešto. Znaš, ko bi smeo da peva o Strašilu i ko uopšte, znaš, te tako teške i robusne reči sme da upotrebi. Pa da. Ajde probamo, deco. Jao. Ubasi. Ajde. Novo jutro, novi stan, istu sliku svaki dan gledam u ogledalu. Ista greška ponovo, u čaju dane sipam so, možda je i namerno. Jer to što me sladilo, odavno me ohladilo. I opsovati i oprostiti sve što tebe je na smrt plašilo, samoj sebi sam strašilo. Sve se nadam bit će bolje kad isečem stvari tvoje nasite grbice. I onda kajem se do zore, tada nemam ništa tvoje, a to mi je najgore. Sve u onoj nameri da pobegnem od ljubavi. Mogu ja najponosnije tugu nositi i opsovati i oprostiti sve što tebe je na smrt plašilo, samoj sebi sam. Mogu ja najponosnije tugu nositi i opsovati i oprostiti sve što tebe je na smrt plašilo, samoj sebi sam strašilo. Mogu ja najponosnije tugu nositi i opsovati i oprostiti sve što tebe je na smrt plašilo, samoj sebi sam strašilo. Kakva glumica si ti. Mora Ti si malo. glumica, ama ne. Ti si glumica, ама и докажана глумица. Имаш играно во доста серии наши, во Село гори баба се чешта. Тако е. Имаше озбилна улога. Ozbiljna je to bila uloga, da. Да, и беше спектакуларна.
Pa čak i kasnije kada je Radoš Bajić radio film po seriji, stavio celu moju ulogu u film, bila sam šokirana, nisam se nadala tome. I onda su mi dolazili glumci i koji su bili u seriji. Znači, imala sam čast da igram sa Draganom Nikolićem, sa Mandom, sa Olgom Modanović. Znači, to je za mene... Kako ne, to su, stvarno, ti kad staneš pred kameru sa tim ljudima, to vazduh stane, sve stane, znaš. Manda je bio glumčina, ja to nikad neću zaboraviti. On беше genijalan i glumec i čovek. Divan, ja sam ga obožavala. I bilo mi je nestvarno da je čovjek umro. Pritom srela sam ga na nekom eventu, nešto je bilo neposredno pred njegovu smrt, gdje mi je rekao onako šestki, mogli bismo ti opet malo onako se ljubimo kao u seriji. Ovo je bio opičan skroz. Tako da, gluma je inače bila moja velika ljubav i ja sam zapravo se nadala da ću se baviti glumom. I posle srednje škole sam konkurisala na Fakultetu dramskih umetnosti i ušla sam u uži izbor. A ve što? Da. Nemam pojma. Da. Posle 4. godine srednje škole konkurisala sam na glumu i ušla sam u uži izbor od recimo 450 ili 650 kandidata. Ja sam ušla u 25. I onda smo imali one konsultacije, vežbe i tako dalje. Miloš Timotijević, kako se zove, on ti je recimo, on je sa mnom bio kod mene kući, smo jeli, mama pravila šnicele, da smo čekali rezultate posle završnog ispita. Cile, onda Ivan... Mihajlović. Ne, Ivan nije Jeftić, nego... Nije bitno. Jeftović. Ali... Nebitno. Mislim... Neko je od tije Ivani glumci što se poznati. Su u toj klasi. Ali mi nije žao, znaš, što nisam završila glumu, jer mi je ovaj posao dao šansu da tako malo glumatam kad me hoće. Ali se nadam, recimo, da će do kraja mog života da mi daju neku ulogu nekog žešćeg negativca. Lele, ti sakaš negativac da igraš? Da. Zato što to nije nešto što ja jesam u životu. Ja nikad nisam bila negativac. Mislim, iako bi mnogi voleli da me tako vide. Ali nikad, uvek sam ja, što kažu, izađem kao duplo golo. Volila bih da igram nekog ozbiljnog negativca, zato što bih to voljela da pronađem u sebi, da vidim kako to izgleda igrati. Mislim da je vrlo zabavno igrati negativce. Mnogo jer je to nešto gde možeš stvarno da glumiš. To je neka potpuno sumanuta. To bih voljela da probam. Имаше прилика да се дружиш и дури да отпееш дует со најдобриот. Ќе ми простат другите пејачи од Македонија. Баш ме брига. Ама мислам дека таков пејач и таква душа и таков музичар и некој што ја осеќаше музиката и ги осеќаше луѓето и он ги лечеше луѓето со својата појава и со својот глас, имаше прилика да снимиш и дует со него. И секогаш емотивно реагираш кога ќе се спомне Тоше. И навистина имавте многу убави моменти заедно преживеани. Ja sam Tošeta prvi put videla 2000. godine, mislim 2000. Da, 2001. on se pojavi na Sunčane skale. Tako je, 2001. godine sam ga videla na Sunčanim skalama. Mi smo nešto, znaš kako to probe, pa mi sedimo to i u jednom trenutku kreće pesma i ne... Сонцево твоите руси косија пееше тогаш. Не, пево je Tajno moje. A Tajno moja pееше, Tajno moje да, пево. точно, да. Ja ovako gledam, a on beba bre. Да, он ne znam da li ima 17-18 godina. Бебенце беше тогаш, тачно имаше толку само. Ja kažem, ko je bre ovo dete? Pa kažem, ne znam, ali dobro peva. A sve tako kroz taj osmeh. Ja kažem, ja hoću s ovim malim da... I onda smo se upoznali. I onda smo uradili 1200 milja, on je došao u Novi Sad da snimimo pesme, onda smo se družili, I bio je tako zavodnik, pa znaš, tu su manekinke, pa je on to... A mislim, bio je presmešan, presladak. I beskreno me u stvari nervira što su, kada je poginuo, nažalost, od 2007. godine, što su od njega pravili jednog skromnog... Joj, što je bio skroman. Toša uopšte nije bio skroman. Toša je želeo sve, jer je bio sposoban za sve. Toša je voleo žene, voleo je život, voleo je... Skromni ljudi ne mogu da postignu takve stvari. Apsolutno. Ako mislimo na skromnost što je bio pobožan, što je voleo ljudi, to nije skromnost. To je za mene normalna stvar. Apsolutno. On je bio jedno normalno, fino, lepo vaspitano biće. Ali nije bio skroman. Voleo je da vozi dobar auto, on je voleo materijalne stvari. Kao je normalan momak u tim godinama. Sakaše život. Voleo je život i
strašno mi to, smetalo mi je što su se mnogi ljudi o njegovu smrt tako češali, bedno i jadno. To mi je predstavljalo veliki stres. Čak i oni za koje znam da su imali na neki način konflikte sa njim, iza leđa su mu nešto. To me užasno nerviralo. Pa su onda kukali, znaš, mislim, kako ti kažem, strašni smo, grozni smo kao narod. Odvratni smo, točno. Ja sam imala malo dete tada, Lena je nije imala ni... On je poginuo kad beše Znam da je Lena bila beba, ja sam... Oktobri. Tako je. Nisam mogla da dođem na sahranu jer mi je bilo dete malo na grudima, mislim, kako ti kažem. U tom trenutku mi je to bio stres neviđen. I znam da sam otišla u makedonsku ambasadu u Beogradu i da sam ušla u sobu gde su pustili taj divan Božilek, jel se tako zove? Božilak, da. Božilak. Gde su njegove obrade tih vaših nacionalnih etnopesama. Ja sam mislila da ću ja da se udavim. Ja sam toliko jecala, meni je toliko bilo teško. Ali kako ti kažem, voljeni ne umiru. Apsolutno. Ja se sećam samo jedne stvari, da taj njegov album tada Igra bez granica, pre nego što je poginuo, uopšte nije bila preterano slušana. Niti on je tu napravio veliki zaokret u svom stilu, u svemu. Napravio nešto što... Interpretacijata, on počne i da raboti so jedan tenor od Amerika. I šokirao je ljude jer nije bio više banalan. Ništa nije bilo banalno u njegovoj... Mislim, objektivno ti kad sagledaš njegove pesme, da nije pevao on, mislim, jel? I onda je napravio jedan ozbiljan album koji, ja se sećam, nije se puštao na radiju dok je on bio živ. Točno. I onda tek kad je poginuo... Srbija. Da, govorimo o Srbiji, da se razume. Do Srbije, da. I onda kad je poginuo, onda valjda to dobije neku drugu konotaciju, Igra bez granica. Da. Mnogo sam voljela to dete zato što je bio jedna blaga energija, bio je blentav potpuno, i veliki zavodnik, obožavao je da tako... Da koketira. Koketa, sve tako. A on beše kantoman, on ne peješe samo koga spiješ. Da, on je non stop nešto... On stalno peješe. Da, on je stalno nešto... Od sabajle do večer koji što pravi, to še peje. Ja mislim deka Gospod, ja taka to, ovo je odgore inženjerov, su plavive oči što ne posmatra, mislim deka go zdema da mu peje. Znaš šta, ne znam zašto ga je uzeo sebi, znam da voljeni ne umiru i znam da ja pesmu 1200 milja pevam na svakom svom nastupu, apsolutno. I da je to pesma koju svi pevaju zajedno sa mnom. I da ja imam taj neki... Imam veliku privilegiju da sam to... Ogromna privilegija imaš, da. To je njegova prva pesma, inače prvi duet sa kojom je on zapravo ušao u Srbiju. Tako su ga, preko te pesme su ga zapravo upoznali. Ja nikad nisam želela sebi tu, znali su da me pitaju kao pa da li ti si ga kao uvela u Srbiju, oni eto da nije bilo tebe. Ja sam rekla ne, to nije istina. Ja sam samo imala sreću da on hteo da snimi prvu pesmu sa mnom. On bi sigurno bio velika zvezda u Srbiji bez te pesme. Samo se desila na moju sreću ta pesma i zaista bi od mene bilo odvratno da sam sebi preuzela te zasluge. Ja sam stvarno imala veliku sreću da otpevamo zajedno tu pesmu i često, uvek je pevam. I naročito volim da pevam kad su neki trgovi, kad je otvoreno nebo. Tada imam osjećaj da nas baš čuje, da nas baš gleda i da tapše od ozgo, da bi volila da uzme mikrofon da pevam zajedno. Ne gleda on i svega? Pa gleda on sve, opak je on. Sve je on znao. Poveli. Ajde. Ki pomognete Happy End, така? Благодаря. Kako se zoveš ti? Ajde, Igore. Ako mi bar još jednom vetar ime tvoje izgovori, poći ću po prvom putu koji mi se otvori. Neka me prvi koji hoće kao lutku navije, sreća je slepa, ona samo prati tvrdoglavije. Ti daje
pašću u bilo čije ruke, prema meni što se pružaju. Nek ne znaju moju krv da smire, ni da me razoružaju. Nije važno, svi su bolji sve i do jutra zaboravljam. Ne smeta mi, sve su prave, sve su dobre, da ih ostavljam. Ajmo herojski! 1200 milji žive ovdje, ušte 1200 se da iščezne. 1200 dena žive ako smeš, ušte jedan den ti davam da se pokaješ. 1200 milji žive ovdje, ušte 1200 se da iščezne. 1200 dena žive ako smeš, ušte jedan den ti davam da se pokaješ. Bravo, baby! Au, se udri. Ne možem, a da ne spomnam prekrasna izvedba na 1200. Bravo, Happy End. Bravo, I mačori. razmislam da ve zadržam forever and ever. Не можам да не спомнам, мислам, ја не сакам да моите гости ги малтретирам со приватниот живот и воопшто што им се случува Да, приватно. мој е пошто- био таков да не можеш да... Па не може да се сокрие, бе. Да. Мацо, како да ти кажам? Pa ja se ni Pa ne ne- trudim da se krijem, znaš. Не, таман работа да се криеш, мислам, ние сме јавни фаци, Така јавни е. личности и некој сака, некој неке, некој дозволува да му се влезе во авлија, некој не дозволува. Ти не дозволуваш да ти се влезе во авлија, точно знаеш до кај ти е чергата. Tako je. И точно им даваш на медиумите да влезат во чергата Тамо колку где ја ти хоќу. дозволуваш. Тако е. Апсолутно. Тако е. Но не можам а да не го спомнам периодот, помина низ личен, на вистина личен пеколен период, кој што Да. е фала му на Бога за тебе. Da, gotovo, da. Да, фала Богу. Имаш прекрасен маж, јас Раша го познавам и Да. лично, кој што ти е ветар во грб и на Јесте. настапи, пошто е Раша бубњар, иначе. Tako je, pa u pesmi Strašilo, u pesmi Да, он Wallace свири, Scotta, on иначе svira, da. изузетно, Одличен исклучително талентиран бубњар Jeste. и исклучително талентиран маж. Jeste. И прекрасен дечко кој што не можем да не приметам и да го споделам тоа со гледачите. И прекрасен татко на Јесте. твојата Лена, која што има 11 години и која што ја чува буквално како да е негова. Pa ona jeste njegova. Апсолутно. priča, da. Мислам, негова како Misliš biološki? не биолошки, ама како да е биолошки. Da. Pa znaš šta, ja sam par puta imala neku vrstu okršaja sa nekim poluidiotima koji ne razumeju jednu stvar, a to je da nije roditelj onaj ko te napravi, Apsolutno. roditelj je onaj koji te odgaji Koji te i koji ti podigne. pruži ljubav celog života Tako je. i pruži ti sigurnost. Naučite da plivaš, naučite da pišeš, naučite kako da se boriš sa lošim stvarima, što te čeka kad treba da ideš na trening. Mislim, Da, to je da. roditelj. Roditelj nije onaj kome piše da je... Дека mislim, е родител. znaš, Да. To je Се служувам со presmešno. тебе потполно. Tako da, moja ćerka ima divno detinjstvo. Izuzetno je dobro i lepo vaspitano dete, moram to da kažem, zato što je To je to tako, jedan ja od se mojih... znam, Da, Lena, da. Zato što sam zaista ponosna na to, jer mislim da to nije baš lako danas postići da imaš lepo vaspitano dete, naročito kada si u koži poznate ličnosti. Apsolutno. I recimo da je to impresija mnogih, gde god smo se pojavili, kaže, jao, što ona fina. Mislim, Не тоа како ќе ти каже, леле што е фино детево на кого е? На комшијата на кого Tako je, da. Па мое. To što smo mi ovako Nenormalni. blentari, to je naš posao. Ali ja sam njoj par puta rekla, kad je Lena imala neku priču, nešto, pitala je drugarica, pa eto, jeste vi bogati, a mame Goca Tržan. Ja sam rekla, ne, sine, ja sam njoj Goca Tržan, a tebi sam samo mama. Да. Njoj sam Goca Tržan. Ona bi vjerojatno voljela da vidi kako je u tvojoj koži. Ali tebi je isto kao što je i njoj. Njena mama je, ne znam, fotograf. Ili, ne znam, pekarka, nije bitno. Nebitno. Znači, Goca Tržan je moje zanimanje. To nema veze sa tim što sam ti ja mama. Да. Ti samo imaš
sreću u nesreći da sam ti ja mama, jer je veliko opterećenje za malo dete da ima mene za roditelja. Naročito zbog braka kakav sam imala, zbog toga što ne ladi sa maltretiranjem i sa Zboruva me za tvoj bivš soprug. Koji, brate, znači je tamo u nekom realitiju, mislim, ne prestaje da me... Znači, on mene maltretira 7 godina od kako sam se razvela, bre, druže. Daj, bre, sjaši. I on je jednostavno prestao da postoji za nas. Kako da ti kažem, ja sam zaboravila, sam bila udata za njega. Mene kad pitaju novinari, a šta, ja ne znam šta me pitaju, jer ja... Jednostavno si go izbrišala to od memorije i to je to. Pa da, ali on se sam potrudio za to. Nisam ja to uradila. Mislim, ja sam svedok za to. Znaš, ja bih izuzetno volela da sam imala situaciju da mogu, da Lena može da se druži sa, ne znam, njegovom devojkom, pa da on ima ženu, neku novu decu, pa da smo mi kao porodice se okupimo, pa da, znaš, da to bude neka potpuno normalna stvar. Međutim, mislim, ne može se nenormalnim ljudima očekivati normalne stvari. Tako da ja imam divan odnos sa svojim detetom. Ja sam Hitler neviđeni kao roditelj. To kako da ti kažem, mnogo si stroga. Pa kako? Ama mnogo si stroga. Ama kako drugačije? Ama pa malce pomeknička. Ma neće moći to kod mene tako. Mnogo si Hitler. Pa jesam, zato što... Pa devojčice, bre. Da, i tu kad si ima pravo. Devojčice, bre, to treba... Znaš, sutra treba da gledam na Instagram, da mi se pući, da mi... Tačno bi je, bre, zavezala za radijatore, si, bre, normalno. Znači, ja gledam devojčice sa 13-14 godina, u šta se to pretvara, bre, mislim... Da, mora strogo da se drži. Pa ne, kako, bre, drugačije devojčicu da držiš? Da. Mislim, nas dve se volimo i poštujemo i ona ima... Jo, pre neki dan me prankovala, ali znaš što? Ja sam došla sa snimanja i ona je, nešto sam pričala sa Rašom i s jednim prijateljem i ona kaže, mama, molim te da možda dođeš u sobu da pričamo. Ja kažem, je li ozbiljno? Molim te, jako je ozbiljno. Ja dođem u sobu i sednem i ona kaže, nećeš da se ljutiš. A znaš kad te pita, ali nećeš da se ljutiš, ovako me ovde su preseče, mislim se, ja kažem, neću da se ljutim, obećaj. Kažem, dobro, neću da se ljutim, šta je bilo, bre, sve u redu. Je nešto u školi? Ali dobro, ali nemoj, molim te se ljutiš. Lele, što je sve ja već, znači, noge mi se odsekle, kaže, ja imam dečka. A molim? Ja počnem histerično da se smejem. Ona kaže, nemoj da mi se smeješ. I kažem, daj, Leno, ne glupiraj se. Mama, mi smo u ozbiljnoj vezi. Lele, majko. Kažem, molim? Lele, majko. Zato što si stroga. Zato ti go napravila to. Ma čekaj, bre. I sad to tako teče. Ona je sve smislila i kako on se zove Marko i kako je godinu dana stariji od nje, kako su se oni poljubili. Lele, majko. Ja kažem, dobro, i kako ti to zamišljaš da izgleda ozbiljna veza? Pa mislim, mama, mislim, deca u mojim godinima je ozbiljne veze. Ja kažem, Leno, ne glupiraj se, molim te. Pa što se smeješ, mama? Pa ja kažem, pa vidi, svakako ti je bolje da se smijem nego da ustanem. Sad odavde da ti objasnim neke stvari. I ona kaže, ali misliš da bi trebao Raša da zna? Ja kažem, nek ti Bogu pomoći, ali mislim da bi trebao da zna. I sve mislim da ona ozbiljna, razumeš? I ona zove Rašu, Raki! On kaže, šta je, Leno? Aj, dođi, molim te, nešto moram da ti kažem. I ona ušla i ja ovako sedim i gledam u njega, očajna. On kaže, šta je bilo, Leno? Ja imam dečka. On kao, aj, Leno, molim te. A gleda u mene i kaže, zezate me, vas dve ste se namestile. Ja kažem, ne, nek ti ćerka kaže. Mislim, Raki, stvarno imam dečka. On kaže, ko je bre taj? Pa Marko. Gde živi, nek se iseli odmah. Iz Beograda. I onda je Raša ona je izvadila telefon. Vidi, kao skrivena kamera. Cijelo vreme te snimala? Sve vreme me je snimala. I sad ima nameru to da stavi na YouTube. Ma da li... Da, moju reakciju. Lena car. Pakao. Ali ženu nije mi bilo dobro uopšte. A sad ja počela blago, pa znaš, sine, polako, ti tek treba da dođeš u te godine, šta ti znaš o tome, mislim, šta je za tebe ozbiljna veza. Ja sad sve, znaš, gutam knedle, međutim, srećom, ipak je prank, ipak je fora, ipak je bila skrivena kamera. Da li ti se veruje, ama naše to druženje završi? Gotovo, a? Duri go prekoračiv me. Dobro, hoće da nas seku, hoće? Nema da ne seku, ja montiram. Ti, a? Da. Ja sam ljubac. Daće Boki. Neće Boki biti zadovoljan. Boki neće biti zadovoljan jer nisi me pitala provokativno pitanje, zato moramo da napravimo neku special emisiju
gde ćemo da pričamo o škakljivim temama koja ide posle 10 uveče. Pa to tačno. Ova ide od 20 do 21. To je prime time, da tad gledaju deca, nećemo da budemo bezobrazni. Da si živa i zdrava. Ja ti se zablagodaram što beše moj gost, što do Patova doleta od Belgrad specijalno za večer Sotijana. I što će ujutru u 4:35 so pekarski otlet. Tako je. Da se vraćaš za Belgrad. Da li može, pošto Makedonija, pošto Skopje, pošto Devojče, pošto Makedonija, da se pozdravime? Možemo. Jedna od mojih omiljenih pesama je zapravo, imam ih nekoliko. Jedna je ona ne si go prodavaj koljo čifiko, mama ne me dava koljo za tebe. Ta mi je top. I sviđa mi se ono što si ti danas rekla. Mori soko pije, voda na Vardarot. Ta mi je pesma super. Međutim, mene je beskreno sramota u Makedoniji da pevam makedonske pesme, verovali ili ne. Zašto, ma? Zato, ženo, što ne može to niko bolje od Makedonca da uradi. Zato što taj vaš nerv za muziku je nama nedokučiv i nama neshvatljiv. Tako da sam ja izabrala najblažu varijantu da pevam danas, tu koju mislim da može svaka. Makedonsko devojče. Makedonsko Kitka devojče. Šarena. Ne makedonsko, nego makedonsko. Makedonsko devojče. Sakaš zajedno da peme. Ajde. Si čula, molim te, kad je on počeo da peva a ti mi kažeš nije č-ž, nego je č-ž. Ja kažem, nije mene Toša učio da je č-ž. I to je točno. Od koji tonalitet ke go svirite? Sad ke vidim. Da se vidi, ja ke ve zamolam, da se vidimo od ket sud. Pravo to go igrame, znači pratimo. Šta tebe da pratim, je igrala foto. Štetaš! Makedonsko devojče, kitka šarena, nagradina nabrana, dar podarena. Da li ima ovoj beli svet, poubavo devojče od Makedonče. Neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Gle sad kako smo mi igrali to. Pravi, čekaj, pravi, gle sad. Ajme, između maco. Koga ko se zape, a ti taj, kako koprina, lična i polična, od samovila. Da li ima na ovoj beli svet, poubavo devojče od Makedonče. Neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Od Makedonče. Koda, zadovoljno. Koda. Hvala, bebe. Значи, драги мои, многу ви благодарам што уште една вечер ја поминавте со Тијана, а овој пат и со Гоца Тржан и со Баџа Првидачевиќ. Auf Wiedersehen! Laku noć!